Om Swastiastu Semeton Sastra, Rahajeng Rauh Rengacara Tarpana Sastra, Indik Melajah Metembang. Ringgalai sani mangkin, ngiring irage sareng-sareng melajah metembang antuk pupuh sinom. Pupuh sinom puniki kaketus saking geguritan salampah laku, sani karipte antuk ide peranda madi sidemen. Pupuh sinom madue wirase sane ramah tamah, lengut, tur pelapan. Taler pupuh sinom puniki becik pisan keanggen ritat kale ngicinin tutur. Pupuh sinom kawangun antuk dase baris sane madue pada lingse kutus A, kutus I, kutus A, kutus I, kutus I, kutus U, kutus A, kutus I, 4U, lan kutus A. Ngiring irage sane mangkin melajah metembang antuk pupuh sinom. Idedane pemiarsa sareng sami yening nirgemayang titiang madue putra sane mau tama pinake iwa raja sane pacang ngentosin madeg agung ia diapin ring sor, ring dur, serta te pacang kesungsung. Rikala ide pacang lungain, taler pacang kasunggi.
sakewanten kadia sapuniki pikarsan beline mangkin meparidap-dap ngemargiang kahuripane sane sederhana ngadepang lacur pinake tape berate duaning titiang sampun merasa ring sajeroning padewekan nenten madue tanah sawah punike sane mawinan padewekan utawi sarirane puniki sane pacang panggeh tandurin titiang antuk aji kawruhan desa sane kebaos guna dusun sane presida kalimakang ring desa para desa Inggih kadia sapunike tarpana sastra indik melajah metembang ring rahinane mangkin ini wenten kirang atur titiang nunas gengrene pengampura titiang sinab antuk para mesanti Om Santi 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 Om